U ovom videu predstavit ćemo vam rad još jednog od naših programa koji je namenjen za olakšavanje vašeg poslovanja. Ovoga puta u pitanju je program za autoprevoznike. Ovo je osnovni izgled programa. Kao što vidite, napravljen je tako da izgleda veoma prosto, da se što lakše snalazite na njemu. Osnovni elementi programa su vozači, vozila, spisak tura, vaša dugovanja, vaši računi, vaši podsjetnici, plate vozača, zatim ulazni računi, ulazna dugovanja i imenik firmi sa kojima poslujete. Kao što vidite, čim uđete u program, automatski, ukoliko postoji neki podsjetnik vezan za vaše poslovanje, recimo vozila za registraciju u narednih 30 dana, to vozilo će biti ovde odmah označeno, tako da nećete morati da ulazite nigde među vozila da bi videli kada vam recimo ističe registracija, da li prikolice, da li vaše kamiona, da li kombi vozila ili nešto slično. Ovde je znači odmah podsjetnik, svakodnevno ulazite u program, svakodnevno će vam ovde biti obaveštenja o vozilima za registraciju. Takođe, odmah ovde ispod su i ostali podsjetnici, recimo lekarski pregled za određenog vozača, dalje u pitanju PP aparat, tehnički pregled i tu je datum kada treba da se uradi ponovo. To su stvari koje se obično rade recimo na 3 meseca, na 6 meseci, na godinu dana ili tako nešto. Vidjet ćete kasnije, pokazat ću vam mesto gde se unose ti podsjetnici, znači stvari neke koje su za vaše poslovanje jako bitne, kao što je tahograf, kao što je lekarski pregled vozača, PP aparat ili prosto registracija ili tako nešto. Nećete više morati da te podatke tražite po raznoraznim sveščicama, po Excel fajlovima ili tako nešto. Pa da krenemo sa objašnjavanjem ukratko o tome kako funkcioniše program. Prvo, ono što je osnovno je da unesete, dobro da unesete podatke, recimo vozače. Ovdje imam neki mali fiktivni spisak vozača koji sam napravio. Ovdje možete dodati ili obrisati određenog vozača. Vozač se evidentira veoma lako, kliknete na dugme dodaj, upišete ime i ono što je još bitno ovde dole da upišete procenat za platu. Ono što je interesantno to je da možete stavljati različite procente za različite vozače. Recimo da jednom vozaču dajete 10% od ture, a drugom vozaču ćete davati recimo 15%. Mi ćemo staviti probno čisto 12% i kliknemo na sačuvaj. Ovim je ovaj vozač sačuvan. Dalje, što se tiče inputa, tu su i vozila. Isto kao što vidite, tu su vozila koja sam ja uneo radi probe. Isto veoma prosto se unosi novo vozilo, kliknemo na dodaj, kucamo broj vozila, možemo staviti neku marku. A može to i biti recimo da je u pitanju kamion ili prikolica. I ukucamo registarsku oznaku. Ovde možemo dodati datum kupovine, ako nam je to bitno, datum registracije, što bi bilo poželjno da se stavi zbog toga da bi nas kasnije, kada uđemo u program podsjetio da je vreme za narednu registraciju. Mi ćemo ostaviti današnji datum, možete uvesti i početnu kilometražu i vozača određenog za koji će ovo vozilo biti vezano. To nije obavezno, ali vam može koristiti kasnije. Kao što vidite, čim počnete da kucate, otvaraju se svi vozači koje trenutno imate. Ja ću odabrati vozača kojeg sam zadnjeg uneo, to je Marko Marković, i kliknuti na sačuvaj. Ovim je formirano još jedno vozilo, tu su kamioni, tu su prikolice, tu je sve. Na osnovu onoga što ovde uvedete, kasnije će ovde na ulaznom meniju da vam izbaci program
daje vreme za registraciju recimo prikolice ili kamiona. Ovo je posebno korisno obzirom da imate recimo 5 kamiona, 5 prikolica ili 10 prikolica, to je 10 ili 15 registracija, pogotovo ako vozila obično nisu registrovana na isti dan, naravno, onda sa korišćenjem ovoga programa automatski izbacujete potrebu bilo kakvog drugačijeg evidentiranja tih registracija ili nekih sličnih stvari. Tu su i podsjetnici, recimo da hoćemo da ubacimo novi podsjetnik, idemo na novi podsjetnik, ovde imamo vrste podsjetnika. Tu su recimo lekarski pregledi, PP aparat, baždarenje tahografa, recimo tehnički koji se radi na 6 meseci ili nešto tako, a tu je i još jedna rubrika, to je ostalo. Mi možemo recimo staviti da je u pitanju tahograf i stavimo recimo tahograf, u opis ćemo staviti samo barem na kojem je vozilo. Recimo da je na vozilu SO 252 BG. Stavit ćemo datum izrade, znači kada je prvi put urađeno ili kako već, i ponavljanje na svakih koliko meseci bi trebalo ovo da se ponavlja. Recimo da ćemo tahograf raditi recimo na godinu dana, to je 12 meseci. Automatski se datum podsjetnika prebacio na 17.2.2019. godine. Ako stavimo za 6 meseci, pomerio se za 6 meseci od datuma kada je prvi put izrađeno. Automatski ovo što uvedete ovde evidentirat će se u podsjetniku koji će vas obaveštavati pri ulasku u program da li vi nešto danas imate da uradite. Što znači da ukoliko uđete u program, a vreme je da se uradi baždarenje tahografa na ovom vozilu, bit će vam veoma lepo ispisano gore na vrhu programa da to treba da se uradi. To vam takođe veoma olakšava poslovanje. Kao što vidite, tu su još vrste raznorazne, da li u pitanju lekarski ili bilo šta drugo. Mi ćemo ovo sačuvati i tu je on sada na ovoj listi. Ovde može biti dosta drugih podsjetnika, takođe možete ih selektovati po vrsti ovde kasnije kad uđete, recimo da hoćete da vidite samo lekarske preglede, on će zbaciti samo lekarske preglede, ili recimo PP aparat, tahograf, tehnički pregled, evo od svake kategorije imamo po jednog. Znači ono kao što sam i pomenuo, ovde u ovom donjem podsjetniku će biti označeno šta vi to trebate da uradite. Ono što je interesantno, ovi podsjetnici koji su žute boje, oni treba da se urade u nekom narednom periodu, tačnije u ovom mesecu. Oni koji su beli, to je ovaj dole, on još ne mora da se uradi, to je znači tek 10.1.2019. godine i na njega uopšte ne morate obraćati pažnju. Program će sam da vam izbaci na samom vrhu ono što morate prvo uraditi, a recimo da ste uradili ovaj lekarski pregled, dovoljno je da uradite dvoklik i da kažete označi kao urađen. Čim vi označite ovaj lekarski kao urađen, recimo da je danas urađen, mi smo ga sačuvali da se radi na svakih 6 meseci, program će automatski da prebaci ovaj lekarski za 6 meseci od danas i ponovo će nas obavestiti za 6 meseci da ovaj vozač treba da uradi lekarski pregled. Evo, kliknut ćemo i označit ćemo kao urađen, evo kao što vidite, sada je on tu, više nije žut i u pitanju je datum podsjetnika 17.8. Znači da je podsjetnik pomeren za 6 meseci od danas. Idemo dalje. Dali smo sve otprilike inpute. Imamo tu i imenik firmi naravno. Isto veoma prosto za upotrebu kao i unos vozača i vozila. Kliknemo dodaj, pišemo naziv firme i kliknemo sačuvaj. Ja ovde imam već sačuvane 2-3 firme, zato ću izaći odavde. Ovo je korisno jer će vam, vidjet ćete kasnije kako pravite fakturu, program automatski ispuniti, kada jednom ovo evidentirate, automatski će ispuniti ostale podatke partnera kao što su PIB, adresa, mesto i tako dalje. To je ono što nam je potrebno recimo da bismo napravili novi račun.
Novi račun se pravi tako što kliknemo na novi račun. Ovo je forma za unos računa. Program automatski dodeljuje broj, vi to naravno možete podesiti odakle da krene. Evo ovdje kod mene je trenutno broj 13, ali ono što je bitno to je da on sam vodi računa o broju fakture, vi kasnije ne morate više misliti o tome. Partnera kome fakturišemo, to ćemo odrediti prvo. Kucnut ćemo, dovoljno je da kucnemo jedno slovo u naziv i onda će nam po tome odrediti, suziti izbor. Evo recimo da ćemo odabrati ovoga kupca. Idemo dalje. Sada je vreme da se doda tura koju vozimo. Tu postoje dve opcije. Postoji nova tura, kada biste vi trebali upisati turu, recimo, evo ovo je taj prozor. Upisat ćete turu, na primjer, Beograd, Niš. I dovoljno je da upišete vrednost ture. Mi ćemo staviti 15.000. Ono što je zanimljivo je da program automatski računa vrednost sa PDV-om, iznos PDV-a i ukupnu vrednost. Kliknemo dodaj i faktura i ova lista je sačuvana. Ono što je također zanimljivo pored ovog načina unošenja ture, to je i, evo obrisat ćemo čisto da bi vam mogu to pokazati, to je i mogućnost da ubacite prethodno sačuvanu turu. Ovdje kliknemo u dodaj turu, već postojeću, i tu mi imamo recimo ture koje nam se često ponavljaju, recimo ova tura Novi Sad Pančevo, ako nam se često ponavlja, da je ne bi svaki put kucali, imamo prosto sačuvanu sa cenom turu i dovoljno je da kliknemo na nju, da odaberemo, možemo, ako ih ima više, možemo i kucati ovde, samo dovoljno da kliknemo i da dodaj turu i samim tim ova tura je sačuvana. Dalje, što se ovoga tiče, faktura je završena. Ovde bismo trebali staviti, eventualno promeniti datum prometa, pošto datume računa i datum valute program stavlja automatski, o tome ne morate misliti, možete eventualno po potrebi promeniti datum prometa dobara. Ovde imate mesto da ukucate otpremnicu, prevoznicu, a ono što je još zanimljivije je da možete odabrati vozilo ovde u fakturi i čim odaberete vozilo, evo vidite kad počnete kucati, suzi vam se izbor vozila koje to voze, odaberete vozilo, na osnovu ovoga naknadno će se vršiti statistika vozila. Znači veoma lako jednim klikom ćete moći doći u statistici vozila do realizacije ovog vozila kao i svih ostalih vozila, a to sve na osnovu ovih podataka o sumi računa, osnovici i tako dalje. Takođe, ono što je još zanimljivije je da odavde program crpi podatke za plate vozača. Znači, ovde u ovo polje koje označava vozač, krenete da kucate ime vozača koji će voziti turu i program, kao što vidite, će da vam suzi izbor da odaberete vozača, dovoljno je da kliknete i ovaj vozač je u njegovu evidenciju upisana suma koja će mu se kasnije dodavati na platu. Kliknete na dugme plata, ovde ćete imati varijantu da vidite koliki je iznos za ovu turu, koliki je iznos procenta. Ovo je onaj procenat koji smo uneli kada smo unosili vozača, ovo je znači iznos dnevnice za ovu turu. Dovoljno je da kliknete sačuvaj. Samim tim sačuvali ste platu, tako reći, za ovog vozača i sada je dovoljno da kliknete sačuvaj i faktura je sačuvana, može ići dalje na štampu. Znači, ovo je otprilike postupak za čuvanje fakture. Znači, ovim čuvanjem fakture automatski ste dodelili platu vozaču koji je vozio, kao i dodali ste vrednost na realizaciju vozila koje ste odabrali. Dalje odavde možete, čim ste napravili fakturu, ta faktura je evidentirana u
vaša dugovanja. Tačnije, evidentirana je u dužnike. Ovde imate dužnike sve sačuvane, znači prosto, veoma prosto, jednim klikom ulazite i imate zbirno dužnike kojima ste pravili fakture. Ovo je zbirno, takođe možete pogledati i kada odaberete i pojedinačne fakture. To su dve fakture bile u pitanju, a ovde vodite finansijski deo, da li su računi plaćeni, da li nisu, da li su bile neke uplate ili nisu. Kada hoćete da unesete uplatu, dovoljno je da odaberete račun za koji hoćete da unesete uplatu, ukucate broj izvoda i suma uplate i kliknete dodaj uplatu. Uplata je evidentirana, a dug je smanjen za ovu sumu uplate. To je što se tiče dela za finansije. Isto ovo postoji i za finansije kada je ulaz u pitanju. Znači, dovoljno je da kliknete na ulazni račun, odaberete firmu od koje vam je stigao račun, recimo da želite da to bude firma koja vam dobavlja gorivo, delove ili bilo šta. Dovoljno je da odaberete firmu, ukucate datum računa i datum valute, broj računa i koliko je iznosio račun koji ste vi napravili. I sačuvate ga. Samim ovim delom je u vaša dugovanja evidentirana ovaj račun. Čim uđete u dugovanja, ovde vam piše firma i koliko ste vi dugovali. Takođe, iz ovog dela možete otići do kartica i uneti vašu uplatu. Recimo da je zaduženje bilo 15.000, hoćete da unesete ili već ste uplatili recimo svu sumu ili sumu od 10.000 dinara i uneli ste sumu sa vašeg izvoda, prepisali koliko ste vi uplatili ovoj firmi. Kada ponovo uđete u moje dugovanja, vidjet ćete da je preostalo samo 5.000 dinara, možemo ući u karticu, pregledati, evo, čim kliknemo na ovaj račun, imamo ovde uplate koje su bile vezane za njega. To je deo koji se tiče finansija. Možemo otići dalje do statistike. Ovo je statistika koja se odnosi na finansije. Znači, odaberemo prvo tip statistike, da li je u pitanju ulazni račun, izlazni račun, da li su u pitanju vaše uplate ili vaše isplate. Recimo da hoćemo da vidimo ulazne račune, sve u izlazne račune, ili možemo odrediti samo za jednog određenog partnera. I dovoljno je da odaberemo datum i kliknemo izlistaj. Znači, za ovog partnera vrednost je u ovom periodu koji smo odabrali 15.000 dinara, znači vezano za ovog partnera. To je onaj račun koji smo mi malo pre kao ulaz i sačuvali. Ako hoćemo da vidimo izlaz, princip je isti. Izlazno je to bilo 18.000 dinara za ovaj određeni period. Možemo i uraditi za kompletan izlaz, dovoljno je da kliknemo sve, izlistaj. Imali smo ukupnih izlaza 145.920 dinara, dok je to se odnosi na period koji ste odabrali, a dole će biti ispisan ukupni iznos izlaznih vaših faktura. Tako da veoma lako vi odavde možete vidjeti koliki vam je, recimo, kolika je realizacija vaša za prethodni mesec ili kako god ovde možete odabrati bukvalno za jedan dan, za jednu nedelju, za jedan mesec ili za godinu, da izvučete kompletnu statistiku samo iz ovih par dugmića i par klikova i sve vam je završeno. Takođe i tu je i statistika tura. Kao što vidite, ovde su sve ture koje ste do sada uradili. Dovoljno je da kliknemo izlistaj i izvuće nam samo za ovog određenog partnera ture koje smo u ovom određenom periodu vozili. Takođe, da probamo sa drugom, sada nema tura. Takođe, odavde možete pregledati i direktno da se vratite u fakturu da vidite koja je bila u pitanju faktura. Takođe ima statistika vozila. Ovde ćete odabrati vozilo za koje želite da izvučete statistiku. Recimo da je to vozilo broj 1. I automatski čim smo kliknuli na vozilo,
program nam je izlistao za to vozilo ture koje smo vozili. Tu su za kog partnera smo vozili, datumi kojima smo vozili, brojevi računa, osnovica, PDV vrednost i vozač. Znači sve ono otprilike što biste želeli da znate, samo ovim jednim klikom vi ste odabrali realizaciju za ovo određeno vozilo u ovom periodu koje ste odabrali. Tako da, otprilike, da biste za jedan kamion napravili statistiku, da vidite koja mu je realizacija za ovaj mesec, dovoljno je da uradite bukvalno 2 klika. I to je sve. Znači, odaberete vozilo, ovde odaberete vozilo i gotovo. Već je program sam izvukao za ovaj period, a ukoliko vi hoćete da napravite neki drugi period, recimo za godinu dana ceo izveštaj, da vidite koliko ste napravili sa jednim određenim vozilom, napravit ćete od 1. januara 2017. ili kako god i kliknuti izlistaj i samim tim vi ste dobili kompletnu realizaciju sa i bez PDV-a, znači bukvalno jednim klikom. Odavde takođe možete pregledati fakturu, da vidite koja je faktura bila u pitanju i program se prosto vrti u krug, veoma je prosto za upotrebu, znači svako bukvalno ko se malo potrudi može veoma lako da uđe u kompletan sistem i da veoma lako pređete iz dosadašnjeg vođenja svih ovih stvari po raznoraznim papirićima, po Excel tabelama, da pređete u ovako jedan moderan i prost, pre svega prost način za upotrebu. Ono deo koji još nismo prešli, a veoma je bitan, to su plate vozača. Ovde se nalaze, kad uđete u plate, sve ture koje su odvežene sa vrednostima. Kada hoćete da izdvojite jednog određenog vozača, dovoljno je da ukucate njegovo ime ovde, odaberete ga i kliknete na izlistaj. Kada kliknete izlistaj, program je automatski izlistao ture koje su povezane sa ovim određenim vozačem. Tu je spisak tura koje je on odvezao, tu su vrednosti sa i bez PDV-a i njegove dnevnice za svaku određenu turu. Automatski se dole formira isplata za vozača za taj određeni period. Ovaj vozač ima 7.800 dinara, a isplata za sve vozače je ukupna 33.000 dinara za ovaj mesec. Možete promeniti vozača i opet izlistati. Ovaj drugi vozač ima samo 3 ture odrađene i njegova suma za isplatu je 4.000 dinara i dovoljno je da kliknete štampa plate i u jednom kliku vi ste završili platu za ovog određenog radnika. Tu je njegovo ime, prezime i ture koje je odvezao i zbirno procenat i za isplatu koju treba izvršiti. Tu je još i spisak tura, ono o čemu smo pričali kada smo pravili fakturu. Možete unapred dodati turu koju često koristite, da ne biste morali da je svaki put unosite tamo kad pravite fakturu. Dovoljno da kliknete nova faktura, stavit ćemo broj 5 i recimo stavit ćemo Subotica, Zaječar. Cena bez ture, bez poreza je recimo 25.000 i sačuvamo. Ova tura je tu i još jednom da uđemo u račun. Odabrat ćemo određenog partnera. Kliknemo, dodajemo postojeću turu i evo ova tura je tu. Dovoljno je da je odaberemo i kliknemo dodaj i sve je popunjeno. Kao što sam pomenuo, u ovom programu imamo i deo koji se koristi za evidentiranje troškova. Kada uđemo u ovaj deo, kao što vidite, ovde se evidentiraju troškovi po vrsti, po opisu, po datumu i po vrednosti. Nakon toga, kada evidentirate neki trošak, možete odabrati iz padajućeg menija koji trošak želite da pregledate, recimo da je u pitanju gorivo,
dovoljno je da odaberete gorivo, stavite datum od kog do kog želite da pregledate i kliknete izlistaj. Mi smo odabrali gorivo i stavili datum od 1.1.2018. do današnjeg dana. Troškovi za gorivo su bili 20.055 dinara. Ukupni troškovi za ovaj odabrani period, znači ne samo troškovi, nego sve što imamo evidentirano, su 47.000 dinara. Ako odaberemo putarine za isti period i kliknemo izlistaj, dobit ćemo sumu od 27.000 dinara. A ako hoćemo da dodamo trošak, možemo kliknuti dodaj trošak, čak ovde možemo dodati i vrstu troška, recimo da hoćemo novu vrstu troška, možemo je nazvati registracija. I sačuvamo je. Možemo dodati registraciju. Registraciju vežemo za vozilo. I stavimo vrednost. Kliknemo sačuvaj. I u tom momentu ona se nalazi tu. Ako odaberemo registraciju i kliknemo selekcija, ovde se nalazi vrednost registracije od 50.000 dinara. Nadam se da je ovo ukratko objašnjenje bilo dovoljno da vam barem u što kraćim crtama objasnim o čemu se radi u ovom programu. Takođe tu ima još nekih određenih opcija i mogućnosti za raznorazne nadogradnje, pa ono što bih vam ja predložio to je da nas kontaktirate, da vam instaliramo probnu verziju ovoga programa, da pokušate malo da vidite da li vam to odgovara i za sve eventualne nadogradnje ili bilo kakve dogovore, mi smo tu. Ono što je bitno, tu smo uvek za vas 24 sata, imate podršku što se programa tiče.